tasil si Marbe Clare, langgo ko asyet temela kasi sa ako. Agi ko na trim na marmu agi trim no beo dondi. Nani ako ra tenga ni tira problem ter lai ma tabla ko butin mobile. Mobile do song ya program rumah al sin sa dire ke waigel iblo el continuous league bro. Nga ma kambe sa facilitator ya okay ka ma Jackson Henry ma girmang mal pesa raga kimutulo nga sulir iblo Moita tachikan na temira sira tachande blimda sira udasul gere na kamal mentrigida may gere bukti bebira toy suadra do dure la litasis ma wena do mole mo alguno de sir kaya ko Mr. Jackson and Happy New Year. Welcome back. Agi ko naman ni Mr. Cartian no break. Ano sa nakakabral twice activos na show. O hindi sila travel Katanya mala skule der mi ruba. Anyway, happy belated New Year 2024. Kora seluk mo 2024 ang irmang armude marklungal at kora malabok lolo urtiang sidara skura zever armug 1970 sa manudam mal maklorragal ube. Anyway, the world is moving forward among gida giredel adjustra a pace ra development ma change ra bulad. Haka amlo vacation ra huriping mi rubak. Kami alam ni Sir Hotel famous Blura Huriping kala Boracay Island. Se ngirmanga maliwak lumin lang yaur. Di o nga siring ringiya 2 million tourists per year. Letial al oringiya kamangat tablo al oringi east to west mang mle maser makama amlo lagi lagi dimle ngara October agim reserva room ramam. Digi bong emral dia katal hotel empty. Hotel mo singran namagi sa tourism ra Huripil. Hindi mal interesting Hindi ka deal one-sided. Mal to ka Europeans, Americans, domestic, direct Filipinos matangar say. Makore ngutel newspaper mo all makora mo ngutel kolom so kan mo topic al swelva. Ako ngi ngal adak malwasi. Every year a common language malubeng gora phrase do ren sa news maradak na say peace and prosperity. Waya bud mal break til te al domestic. Akmong torbela we daksan madura language vela kami luba kandi sigita kumdas gora come close to the word prosperity. Mangal adak malwasi every year kami tak tel prosperity ma peace di awak tu bara Huriping hindi ka sabihin masaw da ay kakidili prosperity ala ka da change the constitution makmal mo kayo waringi kami ruba ke itya nga direct apply merbelaw linyan ngarang as kumang prosperity has to do with economic well-being rablu especially gila lungil wages are employment level lagi lungil cost of living under control, especially inflation has to be under control, which is pegged after luma energy. Akmal mo yung article at masing. Gida ada vela wa giredel really want prosperity. Hindi ka dito itakringil every year after year hindi ka change. Namo giredel change masing marang mal fundamental underlying tiyagida or takawara economy gida year in, year out, diocese. Nagdi mita ka prosperity, hindi maririgi na achieve niya sukuma a fundamental na ngil government awanay ra times. The times am la change. Ang ara kada Huriping direct la mornya movement tir especially House of Representative masay mornya agagidele kaso to change. Makuwit tigil to lo korni masay. The lawmakers of the Philippines are currently attempting to change the Constitution to take out the restrictive economic provisions that impede the inflow of funds and investment crucial to enable the country to recover from adverse effects. Akmoy wertiang basen ngaringiya ora al sila Constitution tir malibas sertial igana miltir maultadi albula di ngaringi. Akmo sagid al adra belawa direct mlamo gut tagid lesson masi ngariya provision namugel mo niya convention na constitution one ra ko terswa ka change ringi
Anamo gedel maklisi ngirmangal malmastira gal state. As far as economic development. Dial girela klolol vil di olsar ay gal bulu. Tapasal rir di mangartial budget sen 8 to 9 million dollars sa campaign every year di mora salary. This tal buluas real producer di tal koro state malairay maglel. Tara state nga tara economic engineer ti. Ding most of the time egal state di ngara welfare. Gire del mastrir akisi egal state. Sige tara kumesin na gire del change the constitution. Moral to mga willpower gida kambes ma sel political will gid. Emlamo girel di imo olbil. Lagi telo mes egal ol bills and mal slow. Baka spend so much millions of dollars to pera or bill. So lang a productivity niya. Ada kalungil yan irma. We spend a lot of money pa sa imol bill. Malmeo din. Tablol hearing at tablol blay ma. Pa sa imol blay. Sa imol blay. Kaldel reading. O ra imol blay mo. Diakal make sense. Al 29 na lawmakers rigid. Edi 14,000 ara. Según your ratio, one congressman to every 486 other below. Doesn't make sense. Agwama, one lawmaker, abogor that made nga 20-some thousand other representative. 162,000 na population ng Guam, 15 na senators of TIR, marare da bile, irmangan. Di mo ka 3 reading ang nombre. Yagida diya. Doktor Kimber Imorablay, meantime, although Damral, condition na direct di mga lokal, expense na, it doesn't make sense. Namagyan mo rin political will get other way out. So lang niya convention na constitution. We have to make some hard decisions what I do. It doesn't make sense to tell government to give mga namuklo. So, sige, tara, agil tablong to downsize ra birgi mo efficient ay agidele reor direct agidel effect ko mes ay gale result ra analysis ra askumang modi imoblay gagi for accountability continuity my responsibility ra current lawmakers el time hindi ka lang tamal betok mo set mo sa tiang ako piling tara ave ireng ko piling ngi melosaw ngi nga kajak accountable say easy to pass the buck. Nga mal lomarak mas say this is ridiculous. Nga especially nga from the private sector. Ako mes na government reading from a cost and benefit analysis it doesn't make any economic sense. Nagigita out of swag. So lang hopefully year 2024 let's make some hard decisions for the sake of the country. Economic well-being rin. I'm sorry. Wala Pascal yung lang yung mga kamkura smooth ya process yung gumugod mo amin rin po. Hindi ang hari ya basically rule tretelela. Rule to ya olbi rule rule convention. Malu bet propose ra umlod ra constitution na sel olbi le mo yung mo referendum. Matang atrablo utab dia uldas mas signature lo sel boring ya umlod ra constitution loto sing ramang malo asel tial melsenk malungil ang karuba kamla magmugil magmalungil at timing rela nela time elandir ko tulbuy tiya mal giredel mutmok ringirela malungil ngarinya atargid al member sele Senate Apportionment Committee el seguid mori apportion na Senate se require by law aling ala awase girel morgi girel auri district jakas el mol mol duwa sel ako na sa intent constitution girel mongod tial imol district el blur belal de gal tortina mutringia amal ya make sense to me cloud to tlela am got mok lemral amal lo double se gidro se girel lo mes ngi eta girel lo mes lo se o madre rakam na amrko akum daswen namo time lo mes tial mongil nang aring igel lo molod endi ku mes endim lakal el mok lang dimner baksay rakat mamlod di elak mas lo mes uri lo se
ay kita gil kat magil atara mal gil kat magil no state namo gil lo mesakal state tial 16 state han namo dirikal make sense kita ulum das lo ase kudul tirak kadi merur gil wai ar hindi kita mereka kawade mereka harus sebelum nirtola kita mla asring dim na mo sesegum kita la half sada sadam kira doral me kita la advela rela kita telang turi madrangel tela turi merul tela advela turi tela ngar bela rela sils namo kita lo meso sekal state adib au namo kita lo meso tial lo setial government tiad reli waya for example at hospital lalu baba babal daw tial adi tril government institution ng haralsel ragyuk mat hospital ma sabel government surbrara o waya gumyo ngayaw ma ablilio ma southwest sa mo system mal digal make sense di kita ada bela basically ka servite nga ka mal bla mal se ngi mabotur ga ulalius ata se halen guk na mo ay se nga mo ko blog ringi se kita o mga kamalumrat tel sumo se namo time dolo ya wai se tiang di regal ngarnya ngwaleru to segi delo sawadernya Mr. Henril the reformer tial government institution lagi el guk motara ngodal treta then on the other side then ang isel guk part nga kadira wala dira ka das ko ngi ako umrar ngil toy di nga result tra ikan namre sa kyo dire kal wala ngamongot armu ko ngi akmal ko ra kasi isel guk ngar level empower electorate or voting public but mo understand the issues mo well informed mo sa sel back election mo sel kyol ngod sel niya makita el malubang tit atul sel ku government ilata ngora di dia kabol waisi el dumang gukora igak paldi kada all matal tat serngileng aigel trill state government ngram lunguy ma amalgayo may malig el malwa masarung ngileng walo otil wasi sel mlek klamariar rengar adel lom te blue ma raat ako na tigaya leng klawa unopposed ra other murt ma ngwadilo si siul adugunga mang sel sugo mang dia ka argarus other murt en dia ka uldas el tuwa betul kuk pusa issues el mora arba lokora arnya klaka mayara udas ma issues say give ya akirel beauty tial mitsi sungil government bisa ulungan ya change every 4 years endin digaya melak tire kalau asay mela seng makmlangu lo tingap tulu bebel bultring lo asay tiang mulumu orge where did along the way ra ikan nombre kalau kawarra yang melarnya magasak magata partia gitu el point lang mang dia kaluwid al yalo lamal mulway say gidi yang atara belu ang ada lamal til mo kodongya constitution til sa kami mo podo mesra ngo del tele ombre del leng ami chusungi dia atil til presidential system do speri hindi ka ngarnya parliamentary system el hacer kung tabringi sum ka senator dia ka bulgul mo magarreora ngayaw mato obey masumusul ma dia ka bulgul mo magarreora dia ka bulgul nga to ko Hindi nga ore di senator ititri din ma nga di senator yan dia ka accounted for again bulu ma adra magkarel bulu no ababanda tiril ka benora delegate ang lakretil mo ruta bululir sil mo tabat tal ba siya ito sige mo ko agi national government tamrura lorir ma tira mo ko ora bay tiadi tigal blower tiang adi tidi crew ngal delegate ti Así que toda pick and choose tiga lomda sutit majority ram. Dia kalau lomda sura. O madra tobe o madra sonsol dia kasi belo sing anya senator. Yang kita umure mo senator. Siya di window oro bro. Abay interesting el dire el part del bulsado ni. Adori 2% ra voters amla out migrator bela. E dire que sta voter ti. Mbay sel mo meset ti al rangalela
olvira lulaw el alsil seng to focus sa tirgay. Itirgay labay isemriyan senkyo. Ken mo mesrar tingala Masawa da mo Ikaw dari. ka mo nga sige do o do swir barang. Nga kapalo omra rabi apportionment el alta. L'engel ko tet popular adra kabelmente belar el alsils a president. Del do stimulu sa lularan ngat pa nga stimulu sa lularan. Ya senators, ada assembly stobrado mo raw ngi. O hindi ka ngari ringi ngari mo dia ting di mana di mo di. Fokus ra abeset. Basta el principal ra kabelmente gitu was ya majority protect ra rights ra minority akman right now dia. Ako di mo morisele. Tira ka lom tas ula sin namo gel stigudi bela we. Mang sel nga niya senator focus ra gel blue lom top. Lom focus ra raw gel si Emily. Si Emily mo ra saiban makwam mamrigel emo senator bela ko mesel o. Mandi ka mamukan regal ta ngani to more sikide o mo tira mo ka tira blue la ba tir. At the end of the day kung bakto secure. Makumda swing dia kalsal adra blue am la luz ra interested. Adra bluam na bombardo na kapitmen. Di abot temela ang araw dudir, bitin ang araw dudir man mo. Ti agina de uri a portion ni government menude amendra que por un limo. E triste en sur brother. Ang era ito nga malabog ng lilim. Sila presidente o bilang yaw. Nga resolution o giblem. Pas ringi say ringi. Aksay na cover letter send them more all bill. Lora vice president ma president. E di metal vice president udu a respond merak ko say. Again, the receiver gagi the resolution. Thank you. We'll work on it. Di lang nga all bill me. Makmasing. We are egal don't did falling on deaf ears. Like why? Toram regel we are expendable. Hindi kal kira security. Kada makasay minority. I say. Hindi makumda sa tiya gidele. Tiya lom egal state ra one delegate egal 16 state. At direct na mo diya kal make sense. Ito ay ka-state abaaw. Adal mor olbira nakalula orang gini belura belura erar at. Hindi kalom te sers, hindi kalom te kerrakar, hindi kalom te ar. Menggida na no mesingil was ang aramo. Ikatum das was kita aram leka kayaklem na kau makamati. Ikaw to ilyak digid mre rak ngarigit. Namo dia kalwaisi. Namo gida lo mesetian was riru warra. Mungkin itu Cina. Salah antara Israel warna kalau mais tengah Egypt mora Israel warna. Misal bot belum ke rura apa esel belum. Aku menda lagi dalam meso sih. Namo enough egal experience rigid. Namo great change. Di bo kuda kerti lang. Kamal musuh bertial sistem ra olbi. Sebenarnya ruli olbi limoan. Kamal moles eksklusif. Lom te interest group. Lom te region apelaw. Imurko motang di mati serkiol di tang bogil om sa ila dire na mo ged lo mes wase kada ardila mori om 13 masa ngari om 13 marangayas mar maklul ad mangari ka ros ngara sela imol badil il basyo imol alat ilom te gal ad rogui mongila loli batoy ila mo yasu al sum mo imol blay malobrasi Kasi course kita ngari ito kan bigit masay. Too many chef in the kitchen spoil the soup. Well, the soup. It yamal makes sense ling. Maral we have so many chiefs and namo ka Indians rigid. May gala selmain take forever lang ada opinion ringi mas kumang chef nga kitchen ning ada sola isa at namo to ada tila taman ringi. Kaya why say tiadigal makar. Amin mo mo isa dila. Why say Hindi ka nabasaw. Hindi hati ka isele umdali isele tutak ngarakor te lang. Akili siya story ng ilsen mal masaru ri se story ason soror. Aling dori sama ada ngara sel fora municipality ringi. Kay mori ason soror dia ngara ada ngal bebira municipality. Iti sel ngal udo dra bual ang ere ngal dar teral mo. Tidmal mo mira dro ngolir mo ikal klawal municipality. Mendire akabonore chief all tutak raikal municipality klawang luasing. Magul tiang makita constitution le olbira lulam lami ay kaludo
Edurok Michael State, tial Cookson Sorol State am na Michael do, immortal municipality betukuk ola, namo dia kaspilomi o. Waya geisra seng fanna, Mariano tara gotul wodal adra lar belau. Ako belum sarung A no. framer. Oo, cheaper tial belu. Dimlay kaludo maul nura bawase. Mura wase ngaringi ogal tela ludo. Ngara personal account ringi dapat. Misal mo kumta pa kami ruba kalau saya sukum 1982 lalu mulai kalau government terawayar susul merelang you talk about millions of dollars. Itu kan industri tirap tial municipality rafana. Telal ada karsolon ni kari municipal government ada kiri. Oy mangmal kasi baru mula mari ano nakal ke regulu sa segid le mal unusual direct basar mo dir ngi kora hotel wase only in Palau tu ba hotel tu. Yang manual subject tiap dua ini Jackson kau tu mana subject terang. Dia nga kamal di mora. Kamu tu mesti le. Malu odos song ere aurulak mo o to da create ka ko pebira to bela andi elanga kala mendingel wasa serong edelurura bulgera president engulu aisel wasa ngal meredar bulis engel keri lebitri logong mer el alsil salu el alwik el golme di meredar bulis etiam na mokme ngar eim buy ngel buy ra stop dengan adam amdigel ngalam digel edi urut tel bulu appoint artewal adar belau ilmu acting mengak mu akmal logora president wase tiang di melmol muluaise de sel mal el tel mal tial toya gote nga adar amdigel tiang adar belau tiang kau de suega momredar bulis agil adar belau igirel ngaringi askulel ngaringi experience ringi atuar bulis ngadiak lagi akname sagir record ringi selgong bachelor degree ringi require ada director adiak bogus miguel dom al degree o edimle sol 17 years old de mosoldao edimla katal wol pulis edimla katal maskular pulis miguel domes ringi sugum ko mo mala adang bulul memredar pulis gid asal ke saya girel ngaria skulel kira ngaria experience ring kira ngaria pal tu ring omaret dia ko to seng merel alsi seklugu denga ka malo lengi tra president taknam lo ringi ya ko mes ringi di lur ada medial was kalmen di director bakmal muti al te al lo lengi tra gemiul kaul vice president gemiul meredar bulis gemiul ngarwal bulis bom sa president durnya setiada ka sebel waisei ngakam bedeng lihat time ada bela ang wala bigil amlot mag mora adam bigil o sitia kita somam imbe tala adam bigil kiding ram dikit mo drekit idi ka kita ketena mo madak kedem lamo lang mes ra presir mong mes adam bigil di ka sweden magi slot to dia ul do swed ra to kol do mes ring man ta rusul isil do mes aklar kita ada bela lang amal ngara amring time do mes agil to kol nadu sila emil ba البوي قال هذا ديبوس الدور تريقال البوي القط acting ngariin mereka aigel bladu berbela sel ko mental di luar elis ali ara adara sinam ko dia tarti mul mo ngesar sosbi yar buli samo medenge o vale rul sunday ide kala arrested tir tembul ko sang direk mringer tirigal at asugum dia acting dia kasal dia aklisi emdak temru lauro Ten mo isesel do sugum da acting and das ed brula wibira to ba omredar bulis am makro tutle ede kadil seigid ngari abu tilo da kalbus ngari abu kulturia arbulis en to ram lile mat ngari ada sinal mil leb da tra restaurant mal ama imal yo gaptrul iberko ede kal bok berela ngari tokol toy kel tokora uror egid rogul trigger rogul adar belau na ongra ra mal medgel wasi omredla adia experiment ringi omredra uror mal blaktak special bulis par solda mai adia ka wasi ka try out trigalat giril ngari adu urtir giril askulir per experience tir ngari irar sir omredra betial to ak mal ringi to seldo mesa record kala nga seldo bora website ring kamrula ma mutun laira texas ngin mga kosing
kada o mes ringi o mes sel family betul was dia kal ngaras elam rin imla soldar amrike dia di nak polo redel asya soldar amrike kada makarang ul memang benmol amrike ya presiden tar ada media bulgar ni en mora Jennifer Anson bro sengkai ki dia kam grade ya Jennifer ngabab al adringi e frustrasan ringi ngal kon gagi del ada kon lila brother Iga awal makosa awal memekita kami minta dia kalau remur tra family affair. Memetamalla toy selbol waise. Makuk mutal teal orang kita kami ngarbab bulis. Makami ngari aklisi urat kami. Dia kan sebiul dil muk. Kami ngari ada bulis al sils ngari sebiul mortal derwan. Mark tu tiram kat mukul tiang. Ya lagu waise kami rah situation ela. Tinggal ada sinam let tewalat. Tinggal melkotin kal adrin. El atam la modo telol. Rea additional ada terul el sel ada Malaysia. Miltara kertial. Kangester ratia gir wodin el kal. Tinggal dengareng el bagay ulad nar mulai kal tuoy. Yung asal kal busel al sils. Amal da budengel wase. Kumil ko ngara blame feel safe dia. Leng mark cloud tutlel. Ang kanya adu lom teber se lalim reda la polisi di lunga kal wase. Mo melak kertil. Di dia ka basura bla polisi al sils. Si el morial mutel 6 additional rooms. El moringi tirkala. Tirkal sugum Kaya hotel kada makara. tirkal sugum tengar sil dit mak akmal wais kami. Sugum sinang sil dit mak. Yang kanya akmal mring tol duo. El modia ka sa gut makli. Kami ate ako sa kumam ng lisel guys ra. Rada sinatri ke level rule dar tel adam nara. Ang amalaan. No strike. No dia ka ligam temelngai mosel para matan. Ngakaw tertin. Ang gloria rayo tersay. Modia ka ulel maginguti tritrikel mereder til morable kalubus. El morable kalubus al bot ka 6 laat. El gloria ka ulel mereder bulisem split til. Ito kat makal kakalula ako malibay kal talbil man nomring mo na point baul mo murta to kora kalment madara akaron meta sinam le sendra skogil memlarti iti amlo omring to bak malo wais gida ada bella wasali dia kasba ela aurora blia bulis wais it's enough di galbus ada bella lo gid madanel galbus ibna mo crowd problem gi la mo treba kangal la mata ada sa galbus ela ukul telol dengreng ada sinal mo petrol adulong ni tiak mo budulken girel mo mok aurora tial la Mula mo tiyang siyong giren sa mula siya. Oy, dia ngai kita el best director apparently ng Amer el Albik. Maklo concern el girele. Yung kasera langatyang. Hindi mo lang labsate lela one time labsate lela news reporters. Malasker niya question. Ay gel amne 4 months lang atyang. Akum tabel lemeng adya ka border lise. Ay gal dru al labuay. Kausel akum na sarbek posisyon rar director. Yang sebe edel wasya director la pulis yang om ngara level rak cabinet level. Clone ngara ala. Ar security and safety ra blur belaw mar other belaw ngara ngari imalang kala. Penggirel medesi mga adu ra media. Ela atara gira del book hand it over el mara administration of President Philip so say. At least yang ngari temen mar minister sengi. El abang ali media mga adu. Di ngar sila ngatyang and dim lakatak. Makma feel wase. Aku kom to sugar nga wase. Ngal ala protector ngi atiri ra lemay. Legal guerra aigal guerra dirga dola men mutrela. Adirga katte level mile odar sel moringi edra ngasi to gara ngare wase. Aigal gidel Mr. Uludo nga amla race sa baby ringi. Makum tawla sanggang melme sabi elmeng mo kut maklisel tarakara. Siya gidi ako taktol ngara sel sukum aurora dong at moklerni. Sel open communication smara aurora merabuay. Especially sel mo ngara aurora safety and security ra ablur belaw ma other belaw ma other rohun ngara sa ablur belaw. Siya gidi am neswadro mes sarili. Mandiya gisa lo say adal mel da kalau ngad adu adal buay el gira la program ngungil directo. Siya gidi ba igera ba gira del
Loger ni. Ngungil ada establish ra culture ra government merda ra government di lugar la kalbentok del mo adresa. Ager el niya important el ger el ger el respond el morapoy. Say kita ba gira del ngul mal ngul mera do swede wasi. Seng so del maktab ira government mo start ta government el almaran mo way sige. Say kita ba mas important el issue ba gira del message. Ang ito siya. Kasi hindi nga kamal appreciate ra a part of the media, especially tel kau sa ak lama visual lama igal tiabe law ma allen times. Leng aldim la ka media enggal ad amo mo dong okrse mlam luk nga blu engara payroll run it tel got important branch of government at least tora safety dia ka adal madangay gardil muk was it tor belaw ang irmak mo se di nga ramil gol mo ramil gol. Thank you, Miriam, lo expose nil. Tora Miguel, sunshine is the best disinfectant. Mga medium la tu ingal at. Akora muy wan use ne koren sa agal tigingel gupseral. Todora lamle Jennifer ngagida Jennifer Sugiyama. Ngal anamo feel raktel dela medial namo expose ngi. Mga ngadim le muduk mas nga kamarani am ligire di mo advisor. Ekmo si aklud telme girel di advisor. Ako mdas nga technically nga amla surrender. I was akmil ablat. I was tricked. Ako ko na trick ringi. Mangga ako mdas ringing nga smart ad manamo manipulate atoy. So lang ekmo luwasi. Dia nga ka kurbela wak mo di advisor. Mangga already nga amla surrender. Mas kung magme do girik mo si. Okay, so be advisor and be dia nga gidele. Gabriel will continue to relay. That would be the best way out. Hindi ka sabi ngoy ka kan mo advisor atro o magit. O hindi ka ma-atro o magit advisor ako truwata. See another issue. Nga ka omdas tulwaseng at sukuma maredirigit President of the Republic ma Vice President ma ministers amlang mangel waseng ka nga fabricated document. Hindi ka na admitra Mr. Tir and Forter Tir. No, see. Leng at sukuma government belagi akaliger safety ma security nga. Yung ramen ko ito, government ra. Di ka katartil concern na Chinese, di ka katal ito at kingina at government. Luwas siya, komo ko rikik dia. Tudi ka rikik ra uredi. O pati ka ada mulmege gibis ko mag $1,000 something like. Nung ko dia kisa seriousness ra wasi tial bla bulis. Absa ba akra dastan other way. Nga, tigal adrasinal na, kamo mo ngayon adrasinal middle at long ulit. I see. Kamo mo ngayon. At sa mga president, tamla mo matangil through media, may kagidil information wasi. Nga di ulumo ulit tiyal digiri ras school, lalo arar. Hindi na di mo isa stop, hindi ako dinuto continue masado na siya, hindi ako matunig ka. Hindi ako lumabliyaw sa tarngina, Jennifer. Ngoy titirar sa mga obligan mo, obisir ngit, walang magtaktar kita, ibrikin. Sa long daw rin. Kita security kita, safety kita nga na. Ako ba sa security ako na mga bulong git. Yung kaya kita lalagong mergya. I see. Kaya rin kita presidente was a mot kigi. Reject rin lang kaya po nung deal with these people. Ito ko mo rin sa gali ko history ra. Temela nakamura Gil amle loira equipping ram din don mo firing Arawana anymore. Makuk tinen oras mas ita sa presidente bala advisor na lawyer ni ngal lawyer apto ka issue yung mas I'm not paying you to give me a negative response. Find me a solution. Oy, kita bela na bagel tribal. Modo kyo tigal ada hara or tire ngirma. I see. They owe us some kind of honesty and integrity. Ila tiya gidel dilo betal te kora adasina sildo mes rien hal product mal blebelel atletar omreda bla pulis traman. Then mal nga mal kita ng Portugal pulis pero mo do urtina bibiti do mo do akmal ngwal kora hasta karingi laklo de seta makarang. Mela sildo mes lakman na amuy ay gel babir rakor. Ay gel na mo do apto at mol mutra adasina tel ko delel gal adra sa lokodir si kay mansion ngul mo itira blurang esal sa sabi mal blagtak sel do mes wasi ay gel selul tutak sel do mes ngira milgat mok le tafal ngira erul sander uriu amneso el muru segi del sil within 24 hours malum 48 hours
Lisa lengkel bui gemnar se amal melam adgo lo mesra am lain mel pas. Mose ya lo mesra se sebe a aten mengmo bis albong eta take off te galat mengu se anamber sen lai mengu se e kola ada polisi ngaram le golo se tieses betam longol se seba emle albol betiga ada na bela seguir ta metir la dingilu sel lai ngul mel lo lutin morar adro mlaring emis من سيجد السيلز تبلم ذا التير وسيت وات على من سبيل سيجد التير ال وريك التير المهم ذا التير إذا قال أرست التير يمرقو يمنقا يومش التير تسور بلش وهذه القرآن يمنقا التير يومش التير اللي رول ساندي يا ألسل سيجد رول ساندي تلقى ربيد تو نمو تيجي بتيجر التير من ذا وسيت كير من إذا ya erul sandel rule al tutakle rule second degree murder mas a hindrance ra prosecution ole ke tika sabin mo tutakra mal tol first degree sel do tutakra ade no mesa sel mo tutakli sel ko tangarba be nguro selo ngirungario sel kasi emnes el mutro wa conspiracy ma assault michael patokol legal sabin mal bigda ti algays mo tutakra ti sabin ko korto da gel itu charge sel oral mo hindi dia kalsabel why seller on Sunday. Hindi dia lo mes ram digel ma. Abek lo ada magkakamal lo mes asura digel se 48 hours. Sel bolo sel tamalat ko se gida maklo tutel. Emne sebil okmo naria tiakl mo. Itigal bukas iloro. Mes iloro dia other 24 hours siraber ringi da bol at siraber. Idiot tebdi se gida iwek mut arrest ringi orgadi ma ada sum berwat lemal. Alsera 24 48 hours dia kalau iwai mereka seeren betigring segi da mal klop to trel to mal kita nguringil guys len Marcel Domesi mal termalauror lengi lo mereda di pusa mereda iga gidle sel Gomez rangkal es el director ala go ritmo ako mestre ni almen dia last lo this is the reason why nga polarizing figure Kasel met turablan di met nung obi ablay, mingi ablay, ndakal sabel udli ablay. Even seral get temel artiang, kata mga tadu arbulis, ese ya sentiment arbulis, ese require management skills, human skills. Saya give ya kung daswen ngklit tulang galat, de already seral artiang, tiabla bulis already kata mga isel o sentiang aklo, tangani ala over 117 sworn police officers. Factionalized wal ko ngani other game ngani igel tianga culture igal maklo organization so ngani over time mo madib ay gigidal ko pora group ra seral may yang by lilu tel exacerbate ay gigidal divisions ra al sera police saya mo oy tura aurere lang gaban dia ko ngel wasay sen awer ngir tial treta en mang dia gisal wasay almeng amom katega telin al sumang sever with standard cell aigel kita other bela kita passive aggressive dia kati ba bolo ay sa swamba team Kita Ito mali ato ko. Sige ako pumes ringil. Yang ngaka mandir ke dasil giliran berita sedikit. Ngati imol ada makit yang nam kata man nama masalah imol dulu. Bagusi kira inserngil mon mamti kira inserngil masa news ra president. Lol dulu lagi mo kata soldar bebir ra dulu. Jadi kisah sengkah mandir kalau bergerak. Sumar lagi aku mengurut tirengnya amora klubula. Tidak memang akte tirele bebir benar oleh soldar dulu. Tiang ora soldar Australia. Australia. El presidente amlo lagi tertil wasi lengaria te alem openim tirgal ngalgam legol soldar dulu. Ngam na magasaklo ang das wasi kota adal belang. Apol soldar tarang. Bol bada kita tarang. Ino actuasi segit el mindset ringi. Arulin kal dia ka adigri ringi dia ka umara ringi. Ilma mare dati. Aruli especially safety ma security. Awena the chance subject ya ulit mi rogulo mes. Gel soala gel etil posiri na Facebook. Bodo ngelo se tetelal viewers rigit. A umara na wasing gewin me director martengara wasing gebkit. We pack it up esendringin morat. Kawuk to bora subject. Oy. Yan elim larinya press conference the first of the year President whips
goram no through ay gel kora mirada sa gel kora priorities rin ara. Betul kalau dire kal goram no mal se mo dia kal dila imong ya later an nilug tel kora bring attention and more ngel dire ko setiang atara ya sel lulsa nya Jackson Henry ya sel war kit tel olwi el mesa gel important legislation e push forward. Yung yam na mention ra ato ko ra social security. Tiang aklol social security already nga niya a proposed bill el ngaraw law. Dinggal diregal ka agera wasi. Diregal other olbi lang turo ko tiyan mo oy ngarang. Tiyan diagal niya a priority hire dan mga tmok lang ni. Se proposal ya sugu guk ngania udo swir marang ter guk el guk lo pa appreciate el guk otomati sel wase tiagi da do misring bay ung Israel at least el ngania uldas maurior lorael magati te omi ay galo say mang katamaral budul ken di ngania sel inertia sel suma say a body at rest tial olbi ra kalulaw di muil di inersia ngara al sel sel when it comes to social security Hal sila nga bilkul kabutut so dia inersial o ya. Inersia sel sugo mang klaro elang kagi ang nga inersia ni. Di lelak to. Takalo mitentik. Okay? Sel sugo mang let's say well sel over again law of motion the second law of thermodynamics ang wase sel sugo tiag ya abadi mo sa subi siyang Umitintik. Halagin dia. Anyway, so sa ikit ya atleta important point lang tial bill ra SS al ngilu lo dorsil mora last year olbira gulara mera 2022 also mga presenta ko mel mutrela mel mutrela hindi ka ang ager eral puk tamera senkyo do ager do ager tirga igidel armor tirgal ngara al sel wase sel Tial bead. tial bead kada masaya magarngin mora 2025 al ubeng tiang apa awan raigel major priority issue el girela mang sel go rengsra sel el tapira Mr. Henry la kwase wisaga ya kalel ku klawai sei gitu ko and then we come back to the voters wase voters Musang issue dia, saya dia. At the end of the day, people will speak. Tabo siya. Ang pala. Dia nga ka direct malom tabag agi dele tokora news ma agi dele bills lugar dia ka mal production nga dia wais ko miro rubak nga ka support ra minimum wage increase len argument ra bluwa ma vibrator olbi la ula direct nargati totally problem itu nga ka economist el modo crusade strira economic analysis. Kadi nga argument. Kadi nga argument ma feeling. Dito kita ka fact about economics sa matora gagi dele minimum wage. Argument tak masay. Alborba ba minimum wage na private sector nga mo close. That's not true. Les kuma asyobaya alborba ba expense ring girmang. Kadi increase ra price ra goods or more traw. Pa service ra ka morba. In order for you to accommodate ra a minimum wage. Hindi nga rin akong barir belaw ang irma, el absorb a minimum wage. Yung nga private. Kaya kita hotel sa el. Hindi tiga kita engine belaw. Tuaw daw na hotel ma tour companies. Tiga nga increase sa minimum wage. It's a real absorber say. Tourism is picking up. All you have to do, increase your service fees. Nga appraiser appraise sa report ng marabang. Masil nga sa alakaras tawa, mapaing mababier marogoy, even gasolina removal inspectable. Actually, can adjust a fear nga. So, aron bankrupt. This argument on week mase, nga rin akong balil mo bankrupt is a really fifth grader masel answering. It doesn't work that way. A private sector have the power to adjust their revenue in order to absorb an increase in minimum wage. But we need look at the minimum wage. Not change a cost of living reveal. So we have to give a
armulua chance al morgiba tergiba ngaraba income rti on really rekel kol toira egal expense maral borba. So everybody will suffer from minimum wage. Not everybody. El atyal blas kung mga rin adal mek mase. Pero ay dung agim sumamal rent at tel blim mo rin atok sure ramam. Okay, fine, but we have to adjust by 10%. Then arogo stuff na kam lamas ara wages of tir. So we don't just like you say inertia. Hindi ka dito okay me you me tomali dito the Ross. No way. We're going to adjust ourselves al mura economic changes. Mang ak support na gagi dele minimum wage. Ak palmang dara at all mo say what's the hold up? Tiang ko ramal simple to koy. Marala debate years have gone by. We have nothing has been done. Oo. Hindi ang kamalo mesa segidel. Malo lubra minimum wage. Di ako tinggal wasi kami ko matinggal wasi aikel. Ulurior ra continental hotel. Me costa mondara minimum wage. Ito misuga 60 cents an hour. Makno magimnesta mo 65 cents. Meron ko van camp kung bali ang bigel mendire ligam gil ni sutrid ma atara kung bali ang bigel ngartiang mo sige dilen close to telel sel tingal ada ko tel bu sel time sel kim nga price el megi mo mesra sel time ada government ngara wala dala tingal ngara private sector ngara 60 cents close to telel di imora bumes ngir elanga minimum wage sa sumo apply elanga private sector temal ala 90% tira ada fa ako bulu mga sige ela tara kumesen tara uul mal bumesak nakmura adra ulbe gulalos tas uruli sell increase at 315 mo 425 sige the 75 cents increase as ilngul apply ringira tax sige de kumbali go mesel hiteng de kasan man mo ringle bito ay kal kumbali at mo sendra diri malut mo kata diri mo temal la kaysay mesel sige the first 2 years ngaring sige de wege mo just dingil adjust ringil mo Well, dito pas ngira senator mora house. Dia kan liam, ela como tengel was last few days sa house am na pas na esen. Minimum wage ko mo $8 something. Mengdrel ko oy, sige mungil bayad rin elanga temel sekyo. Maka Jackson omra sitir ka story. Itira na ang ududir. Don't forget tira ka ditila ka ududir. Di sila ba ududir ada dia kata kalau udah. Yung mga problem bertir. Yung problem bertir ka, namatik rin gilwa siya. Tingnan natin ang government, at yung siya il-survival nga riyo duty. Kasi if yung tangan nga, malimay lang, tumar din mga salibs. Kaya natin ang imon society, yung government tam na cellphone makaraw doon natin ang government. Yung nakatalbo niya di wait na doon ulit. Gabi mo nga rawan sis para supplemental budget, another 75 cents. Yung mura ro kung kadul tumili o 3,000 ang iluna, pusti, rata, tira, naangaraw doon din, araw ko na government, elol, magtira. Magtamtam to sa temal greedy, lesel the government in Belgium. Ito sa ititili. Like I said earlier, ang senator hindi ang general minority. Hindi ang aral na tumilir ko. Kaya kung kasi tiyam na trickle down ang Morrissey. Tira ka, matragak, tragit. Sila ang araw doon din. Di ba katal mo niya monday? Dati kasi, ang ano nila sa government. $120. 3,000 per day, per person per year. Ang 6. Argument ako masih. Timamal, tiyal minimum wage lang. Foreigners sa malkrol, balomodo ringilo, balong durok ringi. Pero hindi wala ka naman latin. Oo, ako masih. Yeah, but tiga kita basis sa economy ringi. Oo, ako masih. Try and get rid of your employees for 1 week and see if they survive. O po na restaurant tanga na rebelo. Oo. Ako mo na tama Malaysia, brother. Ako mo tigal nga liit mo sa mga itubtod mo riping. Hindi kluwagan ko sa Malaysia, matigal turista kay real mo liit. Another thing, as kumar tourist, as kumar foreigners sa ang araw dudi. Kira barak sa raw, ang ko talbiyot amorurungik masi. Amon increase your wages lang laam lamay. But I'm gonna have to make adjustment to barracks. Oo. I mean, I got your management. Dito po kasi, mga minimum wage, mga foreigners, sana mo ka choice ng tamawudin maloto der belawa. Ito mi mal, poor argument ng irba. Ano dik pes kumuti agi de last lang, kung misa teme din dela.
mulbong ko tumora. Sera December last year. Ya senator mga South to the amendment tra PCST. Mang akmlo murtringin mon mo kapira. Amendment tra PCST. May kakita engun sa senator Basilius. Engke chairman ra banking. Kasi I see. chairman na committee na banking and insurance and other financial matters. Mang milsubri niya Senator Basilius in Momre, kita report rim sogar other belabolo. A committee umbral was engire den mukti PPUC, modi kala part ng PCST. Muda hatak sa natin, di maral. Hara den girgaw, ang modi ka hara ng PCST. Ukti hara den girgaw wa igen Momre. Di regal government committee umbral was ya PNCC mo wasi. Di kal gira la PNCC, bada hara bilir ko ka mamaplas ra PCST. Di regal na ong ide was ya government di regal di regal saklit may malit. Ay ali kang ara committee. Di regal do ong ewang ya exempt ra Red Cross ma ospital. Igel dol nga siya to ka di regal gira ni mana PCST. At mo ong eim en stobra why serble keisero personal item servo at chance ng PCST Self-order ringin. order rambling tingaria na digut certain ngartial wasit di sel por $1,000 ang arnya ko na chance hindi the chance at PCST ya ongelon ma agil battle warrior rabul ilang kakakukta ka era game order ngari sidro ulgora mang isu nga kawasing tial Congress adim lakal seriously lo mesra PCST tarra ruriu agil biltigil mual ko na sa kamud mystery de wasing wara about change ruriu timla ka study in the first place kabli bla kidding but di ngari sel to dulo ng sila ngaramol wase sila ngara ang iwan yung ble, ang kami nakatira VAT. Sila to ba na ngayaw, nakakatira PCST. Beto kay galo din ito ko yung gumdas yung di awanan ng mutir. Mang ako ram no, wilan mo ko kiwit report mo hindi tiyak mo may tiya kami tiya member niya. Chairman niya Basilius. Ya vice niya Aldebel. Marugubay. Cray Mariur. TJ. Mason Whips, Andrew Tabluan. Jaksan ba nga will dissuade hindi tal Basilius sa misayang at tiyan. Mlamotalal club sila ba? Tiya nga miligat mo kara. Tiya tilo ba sera. Abila atilo ba sera January December 1 2023. A report tilo ba tumis ka kapirin ka na mo 2-3 days ago. Di, kaya may sirin dia ka signature niya. Hope ito mo sa ingringileng. Information ng gula ba siya amring pass. Amring pass na other titular to kasi we made an error. Mang kam ko na all to the sure girel tegi the PCST le tiya kunda surni. Wagel logo kambes. Until the receive wagel refund rin la dir ko siya argument pero kamendra Senator Imrul Jr. Armang South Jr. introduce la andi akumdasyon nga gilelebol mo ay gali ka social security di dines isel di medel mo ako dun maraw du siyo gilet kaya gitu Hindi nga kaman na uiwit la report. Nga kamalo marangal was mal giril saing rimre do tapati. where am house to house Oo. Then nga kamalo wise was nga ako lusuga ka di ako tilam mo na bla komi. Okmok kadrol biya gulam okmok kadrol biya gulak akmodir til al karete ngel emrokong el mut real estate ra GRT improve ringira ngel gal obom bluram rigel kotel marawlo blul ad gal chance board tiang etem la malas melul dat madre rat en artiang gidel bulsubar adam rigel mai aigang aku mai melot rigel mongot etia gida bulgerra ngel buigra tax eli etia le tamal gora umil masado ase other vela mo mraw trigel misuga trume im telal merio amo mro saudo
refund ra elan milbui giril ikal ko ngar erul milyon madragil ludon mam negri kamorengel el bui gra tax wase ikal erul milyon do se ko momros marat ikal ngudu diar other way law ngilar ti al mergorak ko ngilal lo ka tax uspe el tarrak ela kom mutul momstira ududir idi ka olengil mal masarung kra Tel adi ke belungul ada malu ke kitsingan ada mel ngau dudem uspe ringil tarrak Hindi ka interest rin. ida ka interest mel mutrungul maskaw ika maungilarung dia ko ngel wase tirgal oldu uldas ma president mar was kami omam das lagi mal ka belung omem ngau dudek yo mama lagi lo mera po katanga kam das uspe ringil mara ako plan lagi ka malu ikan mo ela ko mau dudek el tarrak mengul meska ko sengkirel mongilarngum adi letemela senkyo mobe seringi ngaringa to koram rigel wase sebem mga bulong rarada bebira time hindi dia kasi mga bulong rarada rogul ada ra bekik time dia ngamal alwid toy Tila ko mes kaya wala ka 10 million pas ragal petrol line. Di nga bebira provision ni lungil. Nga ka obrak mo sa sell tariff on charge ringiya PNCC, PPUC, already trigal adrabor damla amora actuarial study mo se tigil tarif on peringi in sabel ko kada oy en ram ko duk na 10% for whom and for what so you don't understand ang kakira ko my brother sel GPA bill na hindi ka tax ngilang already tel tarif pay already it's included. Say ngil lang kamal. Anyway, it's a step forward. You know, I just hope it's enough time and pass ngiling. Dia mangi adiregal kansi ela mlamadung presidente ma minister wase kita soi sebenarnya mergo ome saya mau mere ni maybe tiagi dia consistent tingim segi statement mang after 1 year kata amre ni I hope it seriously Gomesa Aigel that needs to be improved. Improve lagi. May sige niya so alam problem. I see Tidak ka one more comment lang ako. Oy, ok mo na to eh. Kubag mo maara. Lagi back to GRT and go to simple. You pay whatever you pay report. So lang mo ay sa other look mo sa mo sales tax. 2% or what? So we know. This is a sales tax. isel sales tax ang mortgage Mortgage. sel mo harang dos Exactly. Sales tax of time so we understand. Dito look mo sing PGST mang kadungwa 10% rapport tarmo din sa gida lube. Arabi ada din na mo kolekta 10%. Tadilur gid lo sa diesel 10% rapport tempo Marco. And I need another question. So, let's say akong bali kolekta 10% tarkaw. All right? And then tama declare at taxir. So lang mo say we didn't make any profit. Mang mo says if you don't make no profit, you don't pay tax. Okay, so the question is, matel 10% lang mo other blue for 1 year. And raraga ka a zero profit talaga mo kan pay tax. Where did the 10% go? That's the question. I see Question dia. I see Unless somebody can give me a plausible answer, mo say, tel kong baling mo pera kong ba government tira declare dia profit of tir so something is not dia kora congruent tagal argument ra guring. Madela 6 minutes lagi. Ngari di mo lang mal respond mergi dundi. Ika di questionnaire ng tiang di kumda swing. Issue by gire del masaudar ngi. Silk Trade Ramosis. Sige da close. Tamlutod man mo ngilot to di report card to government kile. Si issue ada rogo ngwa amtili udi belaw. Adal umrar ko man yaklo umrar. Kamlutod kan bin sara ada ngasi gite. dia ka Ito ultog diswe del gire like. Ika question ng ating asa bimilumoy. Aswa man ngari atat singil morngi. halle digo wase presidenta amlarong city al create morgi malinglas arngol makurres ko malngat do ra US embassy
Adam bikin ma adam belarse empat belar jadi atta karanga luas tiap tilom dra atta bloid news ra tiap bela mensual mau ais luas tiap mal dim nakal top tiap bela milo res tilom dra tiap belai mal dia kakang gestera newspaper ini endi kumda sa presidente menggilingi eli material masih oi malungil toy sel way tegi the credit gid mo mo ornei mos move forward di buku saya sel mal adalah presiden mengial amanya sandis nakam sa presidenta F minus aurel omrelel sauda tora sel belau mulai kal big state dik masa A plus tial noto del morablul ad dilu togol toy madia aigel mring toy nguror wasina ma New Zealand ma sainga kontrater kita New Guinea melgora otaklia ma Microsoft toda PIF maigel togol toy rule kung era da siabal motola baikal el makit el ralma sela pa prente lo ubra Pacific ay gigi da kosen ngari akti segriringi di smi armuri unda sen direk ngilu belaul ngam lo ngol ko mesringim ne to kaldi i release git di sel ko mesringim telu el time to the bela sela tu mel buila kung misi merbela kasi kung metel altar misa wangar along malum na southwest Malum malum 1 minute 45 second na. why say mang say gid ma mang akm sa F minus misel bol mo ka A plus ma F minus ing C lasal kita bigam aktinurugi na elin was hindi sukum mo nestia sa pemla by the end of the year last pem ko kung si mo o being mang klase mo ngirasekyo. Yang malungil nga ka, direct ma-support ito ka, yung mangal, yung grade. Then, kung das tiya first time history ra medial mo, grade ra president, you have to have guts to challenge the president and authority of the swim. So, parte lang. Di, the same time, sel, waigaon adra media, grade ra, tara, public official, it puts them on the spot, masay, be careful, yakangara limelight. Tamo accountable raw really. Lengar mo nga ada ko kirmo raw relat mo siya ya bulbul nga ka mo na singko mo din sa ka guru. Iti the grading put them on the spotlight mo. Ako tangar lagi de lunas. Keep it up. So I got report card sel o mga report card may ngari ay kel dura siyang gora core subject math, science, social studies, English, health. So sel duk to para ulal olbira kanulaw duk mo grader tir lola barwa kasi ngara kadam narulil giri ar ngayas ngara kadam narulil giri la school ngara kadam le armul giri la economy ma retirees ngara report card ra olbil mo retirees ela kadam na social studies kami mo pension plan. Hindi legal sabi sa Korea ngin mga sen sebenil era secure tungu gidiri gun morba di el al time en talamal lekter pension plan kira madangay ekdul mes aigel statement ra chairman ma board ra pension plan mlat yang Mr. William Ngiray Galaw di mo 18 million at sumandrop mo nga 20 to 18 million dala. Ito mga ere, embargo yung UTI gitu investment $30 sila sa glide path, adingi lam gro. Tira embargo may imori ringilin. Tuko ko maral wasi. Self fiduciary duty tira dia kasi lo senda kim dang okertiang. Emlamo sesngeng, dia ka ngase ora kapal mental mel tigwi tial plan leng. Dia ngadi ada tok mga dia kal ngia maral ku tele la urior. Atong ngaray kaludo atong otmok ay kaludo tira retirees. Baka ko sa mo grade ra olbiro na. Mera sel, hindi atin na gano'n kayo natin. Mera sel, kung tingnan lang yun mga, tialgaram lugar na presidente Eli. Hindi mo lakal sal, mal mo, o tatser segi, dalawa say. Hindi, amna tingnan na presidente, say. Hindi ka bol stop, benefit payout sa mga retirees. Hindi mo lakal bol tatser nga presidente, sel issue, say. Ngarawul do swem tirgal atrabor dum la luasay aki mo
o makarang aki mo meregal atrabor dem electoral Aki kaya sa tiyang aki baray. kaya sa tiyang baray se kita ba isoadal mo do suela presidente ni mlegira do mo ending ka uktim le assure public lo asi kada ndakal bola ka payment bulo asi 18 million dara kasi agro spare ngin mol chero mir kani time ngin le sei bolo le sel bol en ser sel gero lo asi ngaraw do sweater tial al sugum tegal abra pension plan amla wasi aki kaya sering mai sel bolo ngero sei engya motat sa sustainability tiat plan ese kita close to tilen el kita gira del dusui macrader olbira kalulaw sei kita akili lo sei hindi kaya time sa real detail racer ni but at this point social security material pension plan tiay sel baya kata masaya bakargi esel sung kita masaya bakarabaya yang ngara credit mo mastri fair Dia ka club gol gibo meral waseng gira kita. Sino dir al sil smagulitra al viewers ra akaw si sa aklam molto da kami interview. Number 1, maraw disul gira ngal adra brigade director of the police. Si club gol gira del otio. Number 2, maraw disul gira tial PCST. Ito amendment 3 nga naman tala kongreso nila. Kami ere mo kadinga PCST. Molol taw disul ada ba lagi mo ma pension plan, ma social security, may gan. Ay ka maklaw to, hindi mo matas, wasing alagim dong, hindi to ko, magim dong, hindi rin mo understand tiyang nga government tergi, di ka lolo taw duswe dangi. Yan, may duswe, yagi pass it on. Di ka sa amin, di. Bakti mo may tiyang, maringa suli ko, yagi brutal. Wish everybody a happy new year. Kaya dongot mo, kerki, di ka peluwa, dali nga, labangan dangi. Por si edeng ngarabut, elungir waharmut, edan mon mata. Nga kabaring nga sila may Mr. Jackson kau mahirwang. Era altan silang. Akambes, may igam 100,000 Sunday, kuman lumsaw.